kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Ano misisat ako pa isang sambayang. Kinaringan isang kerjaan surga kung sikaw dat kaswaban diti kano kaguyahay dat kapag isiso mayan sa limbahan nomor sa dusun mangimbulay da pira-pira hot panambarasan kaswaban na bay no kung sikaw mantadot ay titahak no bisa mo oratian dahay ano dahay da pendalanon miantok da korgan. Tinasamayang dahay isang ran Tuhan Yesus. Amen. Mabarasa ko sa nang kaswabon, kumadatid insanan, nagi asanong tadaw kahapodom duo isuanggat tulan katuru iti. Hari Selasa madibay na. Yadit aruhay na ay minggu bay na suab hari Rabu. Kamayan dat aruhay takat tilumahing gatiyat. Kaswabon na bay no, tulun po panambarasan dati nga harapisuayan. Kita dati ayat isuang dat Roma buk kahapadam 2 ayat konom nga orahyan ako dat pempunan dati ti ayat dahi ti ayat keapat gisom dat ayat ke-8. Tumiagal na di tinantoko iso na tinantoko nga agumu at tulun agumu ahli agumu sangin sakot akan ko insanan na pahit ay painsak katiti nga magyagal ako mo yun. Paingkata kan lagi mati halipiad agumu toko yati na po nga iso o tinan isuang dat kinarahingan nga monikid to na po nga sarang ngulun-ngulun mentok kasuway. Paingkata kan lagi kadaw nga haro kamilaan di magisuway-suway tumano dalisih dit pinatahak kumadati. Sakira na pod inapay titahakid di nga milah tokod ay bernubuat. O sanang papuon sa itoko tumano dat imandati. Ayat katuru. Nga sakira na pod inapay titahak kinarahingan di nga ay melayani. Konaw na papaindalan na pelayanan. Sakira na pod inapay titahak kinarahingan di nga manunuduk. Kanaw na manuduk. Sakira ititahakid di manahak dat nasihat. Susunod bilin. Asanang na manasihat ko. Isaya papiduo may na pawon sayo miyampay ginawo di monopot. Isayo mga hak may na paindalana miyampay aparu. Isay papatuduk kot kapuahangon may na pakitono may na paindalano miyampay otood. Ilo na da mo yun dat ay titahak dati di paintopot ka. Jadi kunsi na po di dilolo nga miagal iti tinandati songinan tokot ti haro tabuk, haro mato, haro kabang, haro talingo, haro longon, haro gakod, ogumu koy haro.
Om insanan na pala sangin dokot-dokot ilo nga har na po hitomodon. Hali piad iudit ada ti o kita hom nunuhot ait kepentingan tabuk om oilan to kono noroy tani kitabot tabuk na po nga pono katudung ka. It tudung iti tuluh sarung. Tay ko imo nirung. Mato kokito toko numadi ti dia. Iyo kayuhi au basat ay haragirat. Iyo kayuhi au basat mangutusillet iti kiray. Nunudi nunuhot numat tujuan nu tamodon iti kiray ti hari karaitet ngono po pingutusaylo nga mutindo inop matoh no pendo nga o sikapin dod kokito ka. Kulum otopot ti. Nga matoh kano po nga kokito. Kiray. Nunudi manda kiray. Kirop manirunggat harat habuk kokosuang. Nunu kiray. Bah. Ikaylo tay kono kumbalam nunuhot tamodon da kiray may dagya dati ilay nunu. Talingo makinangogya. Kabang makan. Nipon mongokot. Haran po ngay hulut tadong pia nga maniring ilo tong abok-abok. Iri nakakuan haradungot. Isay na po dati o gumudungot tanda dot ino po siringan no nga pingka. O siring. Nga o kanino ko pasalut longohon lah. Tulongohon na pagyam tok o gumo nagyadungot. Mo ito kano po pantutud tay ko may pantalo bumagalab. Ungkudan do tadong no nga o itom. Arati na po di nga ay kasiring na tomodit ikon hulut tadong. Kiray manirong gamato. Manirong ay manirong matugya ngay lado dilo. Tu megal ko haran no po kaluyong nga kapagulo po nga kontak yati dia gi. Pamalawa. Pangilumis sa turas. Aiso na polot. Umbalay do gyud akod. Oy-on na po manukur. Nga kakuan na po suswide akita dati nga ay nasandadan ta kana gyud haro hiti dia iri kakuan na suswide dad aiso. Hulu pakilok. Hulu pakilok tuit man kasari dati iduo nunu tamodon. Dombo kan po katumbayaan nga ilo na po hulu pakilok nga hilo na sa ngilantay po irogon ka. Tugya. Nga nakura tu haro. Doon po panumbayaan nunu na po haro dititinan dati nga ay dong kinorohingan ay sa idon rogon. Yati imomon said ay osilih dot rogonot pasongonuan. Bah. Jadi monikid na polo nga haro nga itamodon. Kadhit inilan dati. Miagal na titinan dati piniagal toko iswang katumbayaan. Monikid toko na po nga harhot tamodon. Tokoy milod mositar ngay tokot ti. Ay milom mositar ngay. Antakanidit. Minesambayang hilap po rin katlima. Kakito kunondod it monondig nondohit nuge ngarandi gurup do ko di elda. Monondig ay tok.
tayaan kuno nga ako ya kay lumunondig tok iyolo ko pada monondig kano ginawa ko. Ko kita no dit imo ngisisat tilo poponi ay kaylo pada hari tilo ka. Ko kita no di mo gitar tok kaylo na pada hari mo gitar sonong dadi manguntik kan kadi bujang pola nga ano di bayno. Eh, iya di kapay bagya bo ino pay kaylo mo magitar nga tokom ay asanong asanang manguntik to kaylo gya. Nunuh no pahit kamilaan dati di gereja nga okon niko osilid isoot ay nurid di kapagi rat-ratan dati. Sakira no pad hari kaylo da paingkam kahom tok syukur na tu haro. Aku kuron dadid yo ngahay na po dati tu kaylo. Eh, haro na pahi ipagilitan datid kaylad mamimpin, pamimpin kabaktian, hinggad sa ira na po mamimpin ni siyo nga o insanan no patulon nga makinongaw kada to ko karatay. Puji Tuhan tu haro ipagilitan dati dok milo da tiyod di. Miagal ti mo iti pamimpin puji-pujian. Okon ko o insanan ni mingkakat tahiri kangat dati da monondig. Haroy mo tigya kapiyahit. Ay sera na pod mamimpin siya monondig nga bobos sada siya nga iyo dit tokoy ay bayat ta monondig bo. Nga umbalay pagid ay ikangat ta monondig ipieta kay monondig nga kaponondig nga angatan. Sera hari tiyo di puji Tuhan tu haro. Kada toko mosolon dat ko kito intay pagisiyo ka. Jadi sentob no po di kalabihan da kita dati di gereja iati dagya nga manuhi dati di nga puji Tuhan tu toko yati kanu tiyo di hara tulun na suway. Iyo lo no bagyahit ay iyo lo no hit pinarikatan na kinarahingan na kamilan na tiyo di moidot inapahi kantakan nga magisuway-suway kapag yuhup. Kamayan ko na pa nga mungkin dat sailin banati kaylo monondig. Jasli layman kaylad mamimpin kabaktian. Tampinay lamini kaylad mamimpin sekolah sabat. Tampinay jukini di siya sambayangit kay mayaan. Diyo di na padadim to. Iri na kakuaan dat ay oso atibusit kay dalanan na kabaktian to. Okon ko dua pambu ka na pa ngay. Okon ko kutbah na pa ngay ikamilan dati. Nga hari milang mamimpin, hari milad dua pambuka, hari milad ay mamuhod persembahan. Miagalid di. Puji Tuhan. Ino pa inaritan dahiti nga ogu mo iti kamila-milaan dati ipinataha ka kinarahingan may to kono guno montok dot pelayanan da kinarahingan. Saira na podid ay oratian datid haro pisuayan. Agumo mati agayo mati kamo nila haro pisuayan. Raitan to kono pod isuang da gereja iati sebagai anggota jemaat agumo pisuayan dati. Ngoyan na dati potopi ka ilo tongo mositar-mositar iyalo nga magisuway-suway.
nga asaru ta kumakaborosot ino paday pasordahay di laydom ka. Nga orotian to kod harap isuayan dilo. Rati no podi nga ata ka nadadi milod osolon. Ata ka milo sosolon. Nga yodi to kan bagyabo gi. Yo nga yodi higyabo. Dendo pasar daerah dati. Hara kamilaan di siyo. Om tok kaundalih mo ti di siyo ka. Pondaliho na di. Ino pa dihit mo si tarat sinumoli nga suhay na kamilaan. Nga no kadi dati. Ino pa pasar dahay gulu ka. Ato ka na po katari mo hidit kasimbanan dit kinondolihan di mo si tardi nga kamondat ato ka po nakaratit ti kamondat harapisuayan. Jadi oratian no di dati lo boki. Kaundalih na pondit mo sitar dati iya ti mo sitar di gulu iya ti tibay no ilo na lo papakitod harapisuayan di lo. Ata kay milod patut iya di guluh kadaya kadaw ka. Tu oratian ni dati harapisuayan di lo. Iya ti nga harapisuayan. Titinanto ko nga harapisuayan. Bahkan iti longon gibang awanan harapisuayan. Apalagi tulun sa pitulun. Jadi isay no pakarikot ay hirid daerah dati oratian dati harapagi suay-suayan diolo tarimon dati pisuayan itong sitar dati. Oke. Potapikon na did hilasawo. Na di milok komendo harap pisuayan na sawo tu iso na di sawo. Duo na padadim haro di pisuayan na duo nga sorong ulun-ulun na basawo. Nga ino po hikomon dati pisuayan dahiti nga hara timpu-timpu iatin po mikaruhang. Mangirad kusay ko tandu nga ngayon ni dati pagalagalaw idit sawo da suhay. Iyo padadit iku da sawo ka. Intay pagi siyo. Tok haray mo ti kapiyat-yat di. Mo ni dati ti nga hariday iman-imanan numontok kilot karuhang. Orohyan kada kakitad ino pa'y sawon no nga yad di sawod ikuo. Yad di mari. Pa'y nga kiginawa ko na yalo padadi sawo ka. Nga ino pa'y naritan hiti tong Pinay nga ay mati nimbulayan na pasala linumis. Naritan na pod hiti nga itit kauboboyuhon iti kendalanan. Tu right na po kayo linumisam tumalibi mati. Kiginawa takod tok mano ko dadid ino pa'y sawa ko nga alumisam yagal likuo ka. Nga aratian ni dati ilo na palinumisam tumalib. Tumalog. Jadi ino paday korohyan dati di nga ngayon paimpoho ngon patumpoliho ilot hadik kamoyen da kaboboyuhon. Akon kay ilot linumis. Tu ilo na pagya linumisam tumalupi. Entay pagi sawo dati dit. Kakakawin da kayo nga tok. Na akirapan na mintong mo. Pengkuran na di bay no. Akirapan di mintong ko bay no. Asaro mingkirap patilo nga iri kasari turas. Kita tamburio. Mingkirap isohon na tilo. Digi. Bay no hintangan na di sauno nga asaro ko di mingkirap. Kuro dilo tu iya tamburio. Kuro dito iya tamburio kadid asaro di mingkirap pamintang.
Kumun mga tumalo pi mati ti kalulumis. Jadi, okon ko ilonay paimpahay dot ay ikaboboyhon da kaindalan nga ilet kaboboyhon dot kaposiyon, kerekta kawawayoon. Na tumali bila kamayon dot may papagalagal bo. Ihati na pandahi ngayon pagalagalay nga arwa lay ginawa sumano. Mamiyaguh ta kono. Miyagal ko arahian ta kod sangulo na pang kotbah. Pi right. Bantug-bantugan no. Tok mati sawad di nga ay arahian da sumano. Ay, akon panda miswayat ay karud kakusay. Ay mati asanang kopi arid sumano ki. Sedangkan ipeta nga artis nga mamiyaguh ta kay sumano di sawa dati. Akon panda tulun dat oilan o tutunan dati. Jadi miyagal doho nga kada ko mamarayaw ta mo doho. Ay asanang irit. Katagadan ko mo tidit tangakusay sawa da kayo. Aratian dati dat ay sanan ta kanapati nga piswayan. Ina pay piswayan idi nga iri na day mamonsed iso na pakanta kanidi nga orikot ngay. Miyagal dati tinan dati harmato harakabang mato kokito kabang koboros tolingo korongow. Ay milo da mato ngay, ay milo kabang ngay. Haro nohot ay pagiswayan ipapakitod pagyuhupan do gyalod miyagalil no. Ang pelajaran dati da kasaba na bayno paingkaan gi isuang dat ay keluarga dati. No pay timpunan nga isuang ka gereja. Kasuang ta kana isuang ka keluarga ilatanganak. Ilatanganak dati nga ay magyagal. Iyo kayuhi agumutanak ki. Isay ka rikat podam 5 tanak dahiti ti makikinangaw. Kaubasana di hopod lagi nga harohi karikat podam 5. Tay ko 2 na hopod. Ibalas-balas. Ginumuan nila tanganak dati ay magyagal. Harohi borukon. Harohi logihad. Gisang bo pinungaran anda ilogihad. Hari makikihibit na po. Gisang mo pinungaran anda ilibit. Iri kakakakuan dat ilibit na daw ngaranto makikibit na po. Pungaran ay na di nga ilibit di. Harohit boronguson. Hari o hinomod. Hari o bonung. Nupangay. Hari o bongong. Gumagisuway. Gumuot. Aya, mutut tadi la YouTube ay. Makapya pasalil la tu iyala. Sa guluan ay ko pala mamutut. Harapot ko